simenyiwe thina sonke Sihleli bangcwele nami ngoba abangcwele baningi ngicela ukuba ngifishane lesi sihlabelelo ngiyasikhumbula sihlabelela inyanga yezulu izibe sibambelele eqolo inyanga yezulu bangcwele ngaqala ukuyibona ngingakahlakaniphi yayifike lapha eNtanda eplazini layo okuthiwa isesinamuva iza namadoda izotshala ubhutshisi bese ngibiza ithi yiwo bani wenkomo woza la bese ngiza ithi inkomo zikababa ungayishaya ayishawe inkomo zenkosi wokhe ihlamvu uyithinte ngalo bese ihambe yeverelemo ibuye nolofu esinkwa nobanana nobisi ifike inginike inyanga yezulu bangcwele ihlupheke kakhulu ngiyakhumbula ngonyaka ka1977 kwakuJulayi inkosi langa sidukuzela iseshowe kwasekusela isonto elilodwa ukuba umhlangano uvalwe ekuphakameni inkosi langa ingekho inyanga yezulu senqayizivele kwasuka abakhokheli bahamba bayizinqaya izivele bafike bathi inkosi bathi inhlanzi sicela usilandele ubaba kwaphinda ulimi sibona umhlangano usuyavala ubaba simboni yasuka inyanga yezulu yahamba yayeshowe yathatha ubaba ngaleso sikhathi kwakuthiwa amakhosana ngaphakathi yafika inkosi ihleli esitulweni ifunda iphepha inkosi la yathi umnewethu usufikile uhamba nabafana yathi yebo Nkosi sengifikile ngithunywa amaNazaretha ebuhleni athi abona umhlangano usuzovalwa ngizama njalo ukuchaza ukuqala kokuhlupheka kwenyanga yezulu inyanga yezulu yahlupheka kakhulu iqoqo kuNazaretha sekuchitheka njengoba abantu bafuna ukuchitheka nasonyazi ithi Nkosi lana awumnewethu athina amaNazaretha athi baba ekuphakameni awukho umhlangano sekusela isonto lodwa uJulayi usuzovala ithi Nkosi langa mnewethu ngibambekile ushebo usephumile kimi semkhathini ubaba wasigcoba sobabili hamba wena ekuphakameni watshela amaNazaretha ukuthi awahlale emhlanganweni ahleli noshela ithi inyanga yezulu ngeke ngikwazi Nkosi kuya bangixosha laba bantu ithi inkosi langa ubaba wasigcoba sobabili ngithi usuzosala nabo sekuyisikhathi sakho yahamba inyanga yezulu yafike yakwethula lokho kushiwo inkosi akuzange kumukeleke kodwa labo bantu sebebuyile namhla bazogcwala ebuhleni sebegcotshiwe abantu babo sibeyibo nala igoli akikho ke lapha kwafika isikhathi lapha inkosi langa ishintsha khona ibhaji ugogo wami wayengumkhokheli wase eMziphathe iyona inyanga yezulu eyashintsha umuzi waseMziphathe eyathi sekusenkanyezini
iyona inyanga yezulu eyashintsha isikhathi isikhumbuzo besilindelwa kuze kushaye u4 ntambama ungamayo yashintsha eJudea ngithi kwaku83 yathi kusukela namhla sengiyabiyekisa ukuthi isikhumbuzo silindwe kusukela ngo9 ntambama kuze kube u4 ngakusasa ngoba uShemba kahambile uShemba ukhona eManazaretheni amen wayekwa ukulindwa kuze kushaye u4 ntambama kwakulindwa kuze kushaye u4 ntambama kuhlatshelwe isihlabelelo esisodwa yakuvala inyanga yezulu lokho ugogo wami ngesikhathi sekuseGetsemane wayengalele kwakusemini cabanga ikhathi ukuthi kwakungo11 to 10 sekuhleliwe uhleli ngoDisemba ka1977 ugogo yasukuma inkosi la inyanga yezulu yababelela ubhokweni yayisiqamela kulo ngekhanda wabona inkosi langa iqhamuka eKristi yafika yangena kwinyanga yezulu inyanga yezulu yafusa ukhanda yayisikhomba ukuthi akwenziwe isiphatha umsebenzi amen yawuthatha ke ngaleso sikhathi inyanga yezulu umsebenzi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uyazazi insuku zomuntu ngingomunye okufanele ngabe wahamba emhlabeni ngaleso sikhathi ngoba ngesikhathi inyanga yezulu isikhishwa isizoxoshwa ephakameni wafika iveni eyayifoto custom elande inkomo zomhlangano ngafike nganqaba nazo ngathi mina umuntu olanda inkomo zomhlangano usishi athunywe inkosi inyanga yezulu base bebuyele emuva ephakameni kwasekuthiwa lokufana ngo2 kufuneka inhlanhla uthi imthathe iyomnqume emulweni ngoba unqabe nenkomo kusibanibani ngenhlanhla kwafika ubaba wakuthiwa uvusa umuzi wafika wamtshela wathi ngisuke ephakameni kuthiwa ngo2 uzobulawa bale kuye ekhaya wanginika u4 rand kwaku4 rand kusuka eThekwini esitimeleni ehluhluwe bokushiphi 77 yasuka inyanga yezulu yaxoshwa ephakameni bagcwele yahamba yayembeka sasilandela obaba sasithi thina inkosi yenqazifele bathi embeka yafika embeka yahlala kwakudidelwe ezantsi lapha ya kwaze kwatholakala indawo yasebuhleni ngizoyisheshisa nje le ndaba ngoba abangcwele ufuna abakhulume kodwa ngikhulunyiswa ukuthi ngoba ngangikhona nakho futhi ngisekhona okuningi kangixoxelwanga amen ngesikhathi ufikwa ebuhleni lapha inyanga yezulu yayiphethe ucelemba yona unkontsholo ibhusha usanda nezo la ngase office kuzokwakhiwa indlu yayo ikhomba nethempeli ithi akwakhiwe yaqala endlini yodaka ilala kuyo njengoba namhla sesibone ebuhleni kwethu yingakho sesithi inyanga yezulu yalihluphekela isonto elalichitheka elaliqedwa yalibutha kuNazaretha yakuqoqa ngoba inkosi langa yamtshela yathi kuNazaretha sekuzosala nawo ngokuba wasigcoba sobabili amen yasala kanjalo inyanga yezulu lesi sihlabelele ngesihlabelelayo sihlabelele eJudea ubaba umvangeli uzokhumbula umvangeli uShoba wayesewumshumayeli umvangeli umgabha akahlabisa wayekwahlabisa ukhona insizwa kaMhlongo eyayigula ilapha kwamasho iwunobhala wamabhasi wakhona umvangeli umgabha kwahlabisa uncenga uMhlongo uthi thatha ingane yakho yise kuShemba eJudea uthi uMhlongo mgabhi ngibuya lapha eMtube eKodibe kade ngihambisa inkomo yami ingane yami kayisindanga ngibuya lapha eMakhowe enyangeni yakwaManqele ngihambise ngashiya isithole esibomvu ingane yami kayisindanga uma uthi uShemba uzoyisindisa ingane yami izokhokhwa bani inkomo kaShemba uthi umgabhi uShemba akafuna imali usindisa mahala uthi maka wayisindisa ingane yami ngizokholwa nami ngesabatha ngizobhinca ibheshu ngigoqe inkodla isicephu ngiphathe briefcase njengawe kanti wenza unkatho
wathi kodwa ithathe ingane yami ngifuna uhambe nayo fika isindise ushembe bese ngimbona ukuthi uNkulunkulu. Wayithatha umgabhi kwakuyisabathi inkosi inyanga izulu eyiseJudiya. Uma kuphuma inkonzo yasemini efika umgabhi esigcawini yasuka iminyanga izulu yayijwayele ukuhamba phakathi kolayini yayisima isethi shoba wathi baba wathi susa labantu khona into yabezayo susa abantu phambi kwakho. Wenza nayo umgabhi lensizwa ibelethile wafika wayibeka wathi nansi into yami kade ngikhuluma ngayo wathi umgabhi uqhamuka phela lensizwa wathi ngiqhamuka kwahlabisa kodwa uyise inhliziyo yakhe ilukhuni uthengwe ingane yakhe ngeke isinde makwayisinde sizokhonza yayisibambelele eqolo inyanga izulu esihlabele ethi simenywe thina sonke simenywe inkosi isabathi. Amen. Yayisithi umvakele hambe uyofuna amanzi wafudumeza emini ngesabathi bese uzana amafutha wahamba umshumayeli wayese umshumayeli umvangeli lebe umuntu uma ese uphuma ngesango yabuya uthi baba isabatha likashoni ngizowafudumeza kanjani ithi inyanga izulu wazini ngesabatha hamba ufudumeza amanzi uze nawo ashisayo usho kumvangeli usho umgaba wahamba esawafudumeza yabuya inyanga ezulu yeza kulensizwa kwamhlongo ithi yini wena uyivila usaba kusayela ukuhamba ngani konke kwakudala wakudala uthi hamba uhambe ngani kwenzakalani kuwe yayisimnyathela lapha eqolo ithi lensizwa baba ngavele ngagodola kwesinye izansi ngase ngihlala phansi nomphela yambuka inyanga ezulu esithi awu abantu bafundela ukuthakathela enganeni engabathakatha abantu abadala yayisithi sukuma uyathi lensizwa baba ngikwazi ukusukuma yathi sukuma wathi baba ngikwazi ukusukuma wayese tayisukume ngolaka yasukuma lensizwa yathi dabu kanti uyisukumisa nje umvakela umgabhi useyeza namanzi yayisithi behlangana nayo wayesethi mnike lowo umuntu wakho awaphuza amanzi wayesemnika wawaphuza wasinda leyo nsizwa kwamhlongo ikhona kade ngikhuluma nayo nje sithe masixoxa nayo sasesikhaleni manje kimi sixoxa ngithi hawu ngagcina sekushadisa kwenze kanjani manje ithi hayi senginengane zu-13 phoya bithi club yawashaya namagoli sinengane zu-13 uma efika umgabhi kumhlongo uhamba uyagiya ehle ebhasini ngomsombuluko sizwe uyayihambela uthi ngizolanda uculo kaShembe owathi uzomgaxa lona ngibuza ukuthi ngihamba nobani uyibona ingane yakhe isindile isiZulu besithi uma uthatha amanzi ashisa uwafaka ogqokweni kuye kucwela amafutha bese letha abantu abadala kuvuka inyama ogqokweni hayi ukuthi sichaza ukuthi kuvuka amaqatha so kufanele akhumbule phela umhlongo ukuthi wathi wafunga wathi ingane yakhe mayingasinda uzothatha ngesabatha uzogodla isicephu aphathe briefcase abhincibhisho uthi umvakela umgabhi sengilanda uculo kaShembe wayesethi umhlongo ayu angikhulumanga nonkosikazi ukuthi ngizokholwa ngicela ingane yami kube yona ekhonzayo kodwa isabatha lizogcinwa la ekhaya umuzi wakithi kwakusemziphathe ukhona umuzi waseNtongane uqandwe inyanga izulu khona ithempeli lasesimamisa ngakithi uqandwe inyanga izulu umuzi wasemziphathe ukuze ushintshe igama kuthiwa kusemziphathe umvangeli uyamazi ba uyawazi futhi amadoda kwayikhali asale Phakameni athi mayifika lamadoda ngesabatha afika ubaba besonta ayisethi nina nizosonta ekseni ngo9 emini kungene thina basephakameni kwasukuma ubaba wami wakhumula umNazaretha ushiye isicephini wayidokodeni walanda impama umlungu ngehloniphisa kusesontweni nawo lamadoda phela ayilokho eyiphathe etsheke inqubo uma ibuye ubaba wabadudula lamadoda aphumela ngaphandle ewadudula ngempama umlungu wayesebehamba obaba sebeyobika inkosini inyanga izulu ukuthi baba kade kufika amethukula ethi lapha ya thina asonto ekseni ngo9 bona bazosonto emini yathi inyanga izulu hambani nibatshele bathathe igama lokuthi isemziphathe baphumuzwa basemhlabeni lapho sekusenkanyezini
iqala ukufika emziphathe kuze kuvele umuzi waseNtongane. Yafika inyanga izulu yathi ubani owabona ubaba la? Wasukuma ugogo. Wathi inkosi sambona wake wafika kwamnqubukazi wafike wagidisa inkomo ngizoyinqamulela ngoba niyayazi. Ithi inyanga izolo lapho kwagida khona inkomo kufanele kube kunomuzi ngoba uShembe la ifika wahlala khona waphumula ingilozi ziyahlala zigada indawo lapho kuhleli khona uShembe awakhiwa ngani umuzi lapho. Wathi uShembe mayebuza amadoda ukuthi inkomo igidisa kanjani wathi inkosi ayikho into enza ngayo kodwa uzikhonza uNkulunkulu wayesethi inyanga izolo kwakhe umuzi lapho igama lakho na iseNtongane. Amen. Inyanga yezulu iyona bangcwele eyenza ubuNazaretha bangaphela. Amen. Ngicela ungabi mude ngoba abaningi ziningi zona ngoba ngikhulele kuyo mina eNanda. Noma sengithatha ubuphathi yona yathi angibizwe la eGoli yathi umkhabela kanayo umfana oseganile kwathiwa ngomncane yathakezela. Yathi ngangimthanda lo mfanele usinkomo zikababa mhlambe nasesontweni uzoba kahle iyona yangenza ngaba umphathi inyanga izolo. Amen. Lesilungu lesengeke ngisikhuluma umsebenzi ngasiphiwa inyanga izolo. Ngo 84 ngangiphethe uThurando iphepha la emva kwase office. Ngafika nganikela ngathi inkosi ngicela ukusebenza kahle ngicela futhi ukwazi isilungu nezilimi zonke. Yathi inkosi kubusise ngomsombuluko ngolwesibili bathi mabekhuluma belungu ngizobe khuluma isiZulu. Uma ethi because ngizwe umlungu ethi ngoba kwaba ukufunda kwami isilungu inkosi kusebenza. Amen. Amen. He's a Enkosi yamaNazaretha Hega idlebeya Mabe uhlekuqama abancane Ngizoba mfishane abantwana benkosi njengoba nihlabela ngesinqamula Abantu mabe baningi kangaka Ngiyakube kuhle kabi nje ukuthi sikhulume sibe baningi Ithuba namhlanje njengoba esho umshumayeli lokuthi abantu amehlabo abayibona inyanga yezulu bekhulume namhlanje Bantwana benkosi kungangcono uma njengoba ekhuluma ubaba umkhabela umshumayeli ushayile enhlizweni zethu ukuthi inyanga yezulu ibulwelile lo mNazaretha njengoba lo nyazi lubulwela manje. Ngibone abantwana benkosi inyanga yezulu. Noma ke ngifike sekuzoba sekugcineni sekuzoba semaphethelweni ukuba inkosi ishintshe ibhanti. Ngibonile inyanga yezulu qale kuyibona siselinda Ntonga. Aphinde ngayibona sisehleni bamaNazaretha. Engingasho ukuthi inyanga yezulu emhlanganweni ngiyibone imihlangano emibili elinda Ntonga nasehleni bamaNazaretha ngazo fika ukuyibona ngamehlo ngosuku lokugcina. Ngomunye unyaka ngisedrobheni laseMpangeni sengiyinhlarisuthi nje ayi nami ngibona ihawana lami nje seliguga gugile sengithi ke awu nanti ihawu phambi kwami lapha thengiswa insizwa lapha eMpangeni thengisa nje amahawu nemvunulo ayi ngase ngithenga leli hawu ngisuka le ngenhla ngeza la ngenzansi mangifika la ngenzansi ngifica insizwa ubaba nje sekhulile uphethe icartoon
leli liphuzwayo. Uthi sawubona insizwa ngithi yebo baba. Ngibuza isibongo ngiyamtshela isibongo. Uthi awunsizwa. La lefile ihawu lakho ngithi ngibaba ngiyabonga. Ethi kodwa ngiyakubona uyinsizwa yoMnazaretha. Ngabonga konke lapha baba ngiyabonga uma ngiyabonakala. Yathi wensizwa ngicela ukukutshela. Niphathe kahle lo Nazaretha. Uyangibona mina njengoba ngiphethelele icartoon engiliphuzayo. Ithina lawo madoda esathengisa izinkabi zokuthenga ibhamu zokubulala inyanga yezulu. Ngathi yebo baba na. Wathi ngikhuluma iqiniso phambi kwakho angakaliphuzi futhi naleli cartoon. Ithina labo esathenga ibhamu zokubulala inyanga yezulu. Namhlanje mntanami njengoba ngiphethelele icartoon njalo ngithanda. Namhlanje mntanami ngiyafisa ukubuyela yocela intethelelo. Ngizolikhuluma iqiniso maNazaretha angizange ngiyeluleke le yansizwa ngoba ngangisemncane ngangakazi lutho ngoMnazaretha. Ngithi bantwana bakaNkulunkulu le ntshumayelo nje njengoba umhlumela ehlala phansi ngiyacela ukuthi sithathe la sithatha khona okodwa mhlawumbe kade ukukhuluma mhlawumbe nami njengoba ngiguqele okodwa ekukhulumayo sikuthathe sikubeke enhlizweni ungasilahlekeli sazi ukuthi inyanga yezulu ikuhluphekele kanganani lo Nazaretha kwaze kwafika la kuthiwa ayibulawe khona njengoba bonke oNkulunkulu kufika la ukuthi ababulawe khona. Ngimbonile ke ukuthi uNkulunkulu ngempela inyanga yezulu ngosuku lokugcina maNazaretha. Ngangikhona sasikhona thina nawe. Iyolondolozwa inkosi. Sisuka nensizwa yakwaDladla lapha ngakithi ubhuti wakwaDladla lapha ngakithi uhambe nje kulenyama eminyaka ephelile wadlula emhlabeni. Sisuka siyoshona phansi ngale emaweni mawulunguza edanyini leli ngale. Umthetho lesicabanga ukuyogeza khona. Mase lapho phezulu sakwe sabona ukuthi ayi kude lapha. Sesiyama. Mase mile nje kwakhuphuka inkungu enkulu ngesihlohla leso esesandleni sokunxele isihohlana nje lesesandleni sokunxele mawubheke edamini ume phezulu. Kwakhuphuka inkungu isuka phansi edamini ababe khona bayongifakazela baba. Yafike yayimboza yonke indlu la inyanga yezulu yayikhona yangaphinde yabonakala. Wathi uDladla makubona uyayibuka lenkungu lena edlulelana ukuthi yenzani lapha. Ngathi Dladla nawe kanti ubuka yona nami ngibuka yona. Sasuka maNazaretha saya khona safika lapho safica sekunohlelo lokuthi inkosi isiyabonwa isivezwe ubuso. Anzukwelula kakhulu bantwana benkosi. Inkosi busise nokuzwela.
ngiphethe inkosi enkulu yasePhakameni. Ngingumfana nje omncane wakathusi ejozini kaMhlabi yalingana. Umsebenzi kwasilethelana bangcwele. Amen. Ngiyaxolisa ukuphakama phambi kobaba bengakaphakami ngibona ithuba. Ngenye imini siseThekwini lapha eBerea. Siya practice umgidi kunensizwa yakamkhize eyayisipracticeisa umgidi. Ngalelo langa ngiyakhumbula sasifunda ihlabelelo sesigeqe. Asijwayelekile ukuhlabelelwa isikhathi esiningi. Bese sithi icilongo lezulu lizwakele. Basha bavuma wabathi basho ngendlela abasho ngayo. Ngiyasaba bangcwele. Ngizama ukuthi ngalelo langa into ngiyayikhumbula yonke. Wakhuluma ngensizwa engeke ngisho isibongo sayo. Angithandi ukubiza amagama abantu. Uthi lensizwa yayigida kakhulu. Uma isemgidini yayibonakala ukuthi uyuphethe umgidi, igida phakathi nendawo esiswini. Uthi ngelinye ilanga kusenhlangakazi. Umhlangano uphakathi. Kwakuyilanga lomgidi. Uthi kwezwakala inkosi inyanga yezulu ikhuluma ithi hawu yayisithula. Ithi hawu nangu umfana kaSibanibani egida. Ugida umgido wasesihogweni. Ungaphansi ngale imgidi ngaphezulu usho njalo insizwa kaMkhize sewumshumayeli Adams. Uthi inkosi yayisilungisa yayisilungiselela ukunyuka yayisithi ngisaya phezulu emgidini. Ngisawubona umfana kaSibanibani egida umgido wasesihogweni. Phezu kwentaba yomhlangano ihlwele ziningi ngoba lensizwa mayisigida bangcwele. Uma bonke abantu kube iqulu phambi kwesigcawu egida kuso uyuthwele umgidi uthwele ngamahlombe ubhekisale bonke abantu bethi impela ugida umgidi oyingcwele. Wayegida wona amaNazaretha. Inhliziyo yakhe yayingasagideli ushembe. Yayisigidela abantu ukuthi mawusuphethwe yimi umgidi uma ngibamba isisu yonke into ihamba kahle wayengasagideli uNkulunkulu. Bengiyalapho baNazaretha ngifuna nje ukukhumbuzisa ukuthi ifundisile inyanga yezulu okuningi ngeke sikusho konke. Kodwa ifundisile ukuthi umuntu angayithwali uthi masenza into ayisho njalo lensizwa kaMkhize ithi mangabe wenza into la ePhakameni noma lapha ebuhleni ukhumbule ukuthi akusinto yakho. Kodwa into yomnikazi wayo. Nangaphela yanyuka inkosi yafika phezulu kwakukuhle abantu behalalisa bebuka umgidi bethi yazi yayinhle into kaShembe. Kwathi mayifika inkosi yafika yamcomula phakathi nendawo. Yahamba yombeka eqhulwini yathatha lo oseqhulwini yazombeka phakathi nendawo ngoba lo oseqhulwini wayegida ngenhliziyo epheleleyo kuJehova. Ngeke ngithi mangigide eceleni ngizinhliziyo yami ijabula ngoba wathi mesiluleka ngalolo suku wathi ngimkhumbuza amaNazaretha xayisuthi njengoba sifunda lo mgidi nje ukuthi noma yinini nikhumbule ukuthi lento eniyifunda akusiyeyeni kaShembe noma yini oyenza lapho phakathi emzini oyingcwele akusiye yakhe yasezulwini ngaso sonke isikhathi kufanele uyithobe noma wenzani uzehlise. Imfundiso engizama ukuyikhumbuza namhlanje sikhumbula iqhawe lasezulwini uThixo omkhulu inyanga yezulu eyakhelela ibandla sabanje noqoka kwethu sabanje. Inkosi ibuseni kuzwile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Lo mntwana uguqile umntwana wamaphumulo kwaMhlabi yalingana ejozini. Amen. Bantwana benkosi ithi noma ngimncane inovalo ngesaba kodwa ngoba uNkulunkulu lo okuhlangene ngaye ikhona imisebenzi engiyibuka ekhaya eyenziwa uye. Ithi namhlanje
ange ngibabaze amen. Ubaba omdala wathi uba igana umama omdala kwase kwenzeka abantwana bengatholakali. Ngathi uma wayenenkinga ubaba wayengazange wetshele wona ekhaya ukuthi umakoti ngithatha nje khona inkinga nayo. Thiwa inkinga kamamdala wawukuthi angazi omama bayibonini kodwa trakhona into abayibona njengoba bekhulile. Thiwa ngokwemvelo ke uma abantu bangayiboni izo zinto lezo kuyaye ungabilula ukuthi lo muntu lonjalo ethola umntwana. Wasehamba ubaba eya inkosini inyanga ezulu yayisemzini waseMpande. Uma efika eMpande usayobika indaba baba ngizobika udaba olukanje esithi inkosi imbusise. Akahambe elanda intambo. Wayesemnikeza intambo ukuthi ehambe eyiyopha kuMamdala. Uma efika uyakwenza lokho wase enika umyalelo ukuthi engagolana omunye umuntu ngoba esehambe kwayo enkosini. Wasehamba ke uma esesukuma uyahamba uyavakasha uyakomalume. Uma esebuya ubuye sefaka impahla zakadadewabo hawu ugogo bese ekhuza hawu makoti ngoba kuthiwe kanjena na ethi baba hayi mama miyeke lento ayishilo uNkulunkulu yakuba njalo noma ngenzani. Uthi ugogo ke ngolunye usuku uma elele usebona kufika abantu ngathi umama wabe ehlala ethanda kakhulu uvashe ekhaya uko. Bafika labantu akekho uvashe iluvo. Uma bafika banongqoza labantu endlini kababa la kulala khona umama. Bese besuka labantu beza la kulele khona ugogo. Bethawo bese kuleyandlu leyana umyena lo makoti be uhambile ocela umntwana kushembe uthi ugogo labantu mebebona khonto babegoqe ngeshidi kuyisingathi isipho nje besiphethe. Uthi manje asase yokwenza njani ngoba simfithanga lapha endlini. Besithunywe ushembe kuthiwa silethe umntwana uhambe wacela umyeni wakhe. Uthi ugogo wathi hayi ningabe nisabiyela naye emuva mlethe la kumina. Uthi ugogo wayesemthatha uma emthatha uhamba naye manje uyakuwo manje uphele la khona umama. Uthi uma efika kushuthi ekhaya kuwa khona izinja ke bangakaba amaNazaretha bona ngaleso sikhathi. Uma esefika uthi efike egibele phezulu esihlahleni ulindele ukuthi bememeze uthi ngize kubhala lapha ngoba nakho sekukhona umntwana engemlethileyo. Uthi bese bephuma uma ephuma bese bethawu uphi lo mntwana bomphethe. Uthi hayi akabangisabona lutho naku lo mntwana ade emphethe uphelelile. Uthi lethe umntwana uphi naye akasaboni lo mntwana ade emphethe ushonile. Uthi bese iphaphama lapho emveni kwalokho labo bantwana batholakala amen. Bakhona ubaba uzowadlula emhlabeni ngonyaka 1999 kodwa abantwana bese betholakala lapho babe u5. Manje ngicela uNkulunkulu omkhulu inyanga yezulu ukuthi labantwana bonke abantu abangalithandi isonto. Ngicela ushembeze bakhumbule babuyisele endleleni yakhe ngoba batholakala ngesandla sakhe. Inkosi busenzwile amen. Uphakama kwami makube kuhle ngoba ingcwele. Umfana lo ngwakamtshale entabeni zaseMpangeni ayibonkosi. Bakhonza abahle basezulwini. Sihlangene ngoNkulunkulu omkhulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inyanga yezulu. Ngiyakhumbula besixoxela ubaba ejwa bese ebusha lika malume wakhe wabe nje tohoza khona ethole kwamasentshana. Uthi ke uanti wami useyamthatha ngelinye ilanga uthi mfowethu ake sambeni selaphana emzini waseThembalisha khona ushembe khona. Kwakuyinkosi inyanga yezulu ebihleze esihlalweni. Uthi uzofika ucele lapho uthi baba ngama ulayini omude. Uthi weza phathi kwethu uthi nami ngafike ngacela uthi bantu abami mina konke nginakho
Ngakucela kushembe inyanga yezulu ayibonga Nkosi. Kufika enye indoda emzini wasebuhleni bamaNazaretha izobiko inkosini inyanga yezulu. Ithi baba igazi ekhaya kalisachithwa. Uthi ngoba njalo baba bengabe chithe igazi ekhaya. Emva kwaleso sigambeko sokuchitheka kwegazi uthi kuyakube sekuba khona umuntu oshonayo. Inyanga yezulu kuthiwa yayihleze etafuleni. Kuthiwa yashaya kathathu etafuleni yathi qoqo. Kuthiwa yabe sethi okhokho bakho ibona bona umsamo. Ithi okhokho bakho bakuthi mengabe kuzoba nomsebenzi bethathe umuthi bephuzisa isilwane lese sisuke sokwenza umsebenzi. Seyithi ke umoya waleso silwane umphefumulo waleso silwane awubusaya uyothetha icala. Uthi kepha uyaye ubuye uzochitha igazi emumva. Uthi ngakho bekhipha 20 rand lapha unikele. Uthi ucela ukugeza umsamo wakini. Nangampela leyo ndoda leyo ngeke ngasisho isibongo sayo ngenxa yokusabela ukuthi angithanda ukubiza izibongo zabantu. Kuthiwa nangampela leyo ndoda yakwenza lokho kuthiwa emva kwalokho yaqhubeka kwahlatshwa ekhaya kubo la ngabe lisachithe igazi ayibonga Nkosi yesephakameni. Kwakuyinkosi inyanga yezulu futhi esizwayo ukuthi emzini wasephakameni epulpitini lamaplango yathi mengabe seyiqedile kuthiwa yayigqoka amabhuzu brown. Kuthiwa yona iqala inwebe ithempeli ithi beka itshe lapha mntanami, ithi beka itshe lapha mntanami, ithi mengabe seyibeka itshe yabe seyisuka epulpit lamaplango. Yabe ifika khona ivula izandla yathi sebephakathi. Uyayethi umfundisi uGcwensa mengabe ichaza uthi kunamadoda awumzela. Athi ubaba wenzani wayevula ipulpit kangaka bazoqhamuka apha abantu bonke abazongena lana. Ngokuthi ke inkosi yayazi yona ukuthi wenzani futhi yona inolwazi olupheleleko ukuthi lokho ekwenzayo kuyohambe singabe saya lapha ezansi siyothempela khona siyobe sesiyaphezulu ngenxa yokuningi babantu abezayo. Yayisho thina amaNazaretha hlaziphe mina nawe ukuthi na sebephakathi ayibonga Nkosi. Inkosi kusesenekuzweni. Zinisebele engafuni ukuchitheka igazi entabeni yabona ichithwe yithi sishayela abantu ngokuthi manje sesofana nabo nezo lento leyo wena dakhupha ibhamu kokhona namagazi ngiphezulu lapha ngithi mshobana sikhumbu sosingena ehlathini ngathi ngithi emnyama yaso kwathi Washaka kapindele futhi. Ithuli izothenga nemsamo ithuli itu. Zikhumi bangafana wami ngeke. Uze zaphelisa. Kwathi abakhosana siyabenza bakhosana. Akuzange kufe umuntu ngalelo langa ushelela umkhwanazi wasebangeni inhlangu zagcwala ikhanda akazange afe. Umakoti okwenyama ngiyadabuka njengoba bese bayiphevula lo muntu lo. Esebuya ngephakameni. Zagcwala isisu. Uyasazi isisu? Kwagcwala isisu inhlangu zakhishwa zonke baphila. Kwathi umuntu oyedwa kula izingane zakhe egcinile edodini namakhosikazi bathi abafana bakhe uzofuna lapha wena bamgoqoza bamqeda. Lokho ngentangazi elandelayo bambone ehlezi esiseni sakhe. Wakhuluma wathi solo kungahlala la. Nekuzoloma lezela. Umuntu manje ehambile emhlabeni ufanele imlande. Newuzofana ba. Imlande. Umuntu akalandwa ngalesikhathi ngesidumbu sakhe uthatha ihlamvu uthi uyamdonsa uhamba naye. Ufuna enza ihlamvu ekhaya. Wemadoda wenza njani ihlamvu? Umuntu umdonse esidumbu uhamba naye ekhaya. Wenza njani ihlamvu ngiyakuzwa. Khuluma ndoda. Engutshene abanye balifaka emgodini ngithi umntana. Abanye balikhunga ehlahlele phakathi sibayeni. Abanye bahloma endlini. Ilidini imbuzi ihlamvu. Ngikhuluma nalo ndoda ihlile ihlamvu imbuzi. Akabuyanga lo muntu. Yikho nihlupheka kanje nje. Wathi angilande bamlanda ke wobuyile ekhaya.
lapha eHlangazi ngayithi mina sovuka sihambe ngitawusese ubopha siyapha uyolasihlalo inyanga ezulu akusamkhali wazofala umhlangano amen kanti ngale sebebeka inqwaba yamatshe engaka ngale ukuthi masisuka la sifike sibangele amatshe abantu bentasike benodemoni kokhona amakhosi bathi usikhathi leyo ndawo leyo ukhona amakhosi ephethe ibhamu ezobulala eHlangazi namhlanje abanamizi labo bantu ababenze njalo izinkawu namanje manazethe abafuthi umakhosi wami namathelane ushembe batabana ushembe uNkulunkulu noma uyathanda noma akawuthandi uNkulunkulu amen njengoba sihamba lonke sihamba noNkulunkulu sinankinga nje thina sipheke lutho mina ngakuthinte nje xobo ngeke angicabi futhi mina angicabile nje ngokuthukisela mina ubukele imuntu akolutho Mawuthula mina uqaphela kumqaphela uyadlala ngathi umuntu uyabona ke ulahla umuntu wakho ne bona uyawumosa manje umuntu wakho hamba ulwabalekayo manje hayi umuntu ngaloya unongani umuthi umqaphelela awungoto umkhambele ukuthi ngeke phela hamba lo nyazi batabanga amen kodwa khona wangishaya nangimthekela igiriki lo muntu wangena mbole kulo nimbusise akwazi ukumonkoza bonke uyasi onchanga umkhwephe ngakokana ngathi ngafume ngabe ithi inkosi yasemthetheni awuya nikhuma nakanjani ngathi awu baba hey ngiyagula baba ngathi mase bengishayile wathi awuzosinda uzopha angeke inkosi ngaphela ngazostart amen amakhosi ahloniphele ngoba amakhosi uNkulunkulu lezo batabanga amen umafudu kufanele abaphathi bele fanele mahloniphe nanintoni nihloniphe abaphathi batabanga niyeke ukwenza konke lento zonke ipharapara ezidolelana namathele kuze wayithatha bithi ngiyadinga wenkosi yami oyisipho oyokungigeza Ngisho iphalaphaleni zingena lapha ngithi mina bathi abamna kumphethe singalala manje la kukhona impompi lapha eyiphele singahamba ngiyogeza kwathi isifo ngoyithatha uzophela bonke lokuhleki lakho sebuphelile usuwe mawalala intomboza usuyimwebu uyithatha isifo ukugeza uyithatha mfana wami wethatha into ngikuza kuwe wena mfana wena ngikuza kuwe wena ongizongena phakathi kwabangcwele ungamaniki nje ushukuthini manje dala insizwa lathi iyenyane lento ukwenza into iyenyane nentombi yalapha phe iyenyane into le njengoba ingane sezikhuleleka nje zazinzana ngiyayikisa manje ngizoyithathela bafana ithathele mahali ithathele Tatani man bafana tatani wotaba isimangaliso isibomba esibataba asisibomba ngoba nesitofo motha yakukhamba umnandi bataba ngengafika lapha ngesikhathi esiphambili egoli ngafika lapha uthi umfana ukuthi bahlubuka bonke abantu ekhaya uthi bafuya izinja uthi wayisonto lamenyezo izinja Yomshona ngiyasenze njalo ba. Wathi. Asino sabe bezizitho zasontweni. Uthi bathimnyaze siya babuko. Bayigqoka babiza isonto. Usebe kafuni ukula bizitha. Yomshwe. Wena Ichopoite. Sentekayo. Inkosi ngibithi mina baba. Izinja senkezibuze ekhaya. Nizibone abantu basesilina. Abanendaba abantu basesifuna ukufa utshele mina. Abayimsebenzi wabo ukufa abanenda ngoba ngabe sesilile. Uyababulelwa ehlupha nje. Ngoba bona wayisuli nokuphela bamshaya wayele silile. Wangabakhulala. Kodwa kubajudo bathathele inkosi baba kwazo bakwenzayo. Bebe ngakwazi. Uyazongitshela mfana
Uwehluko nomuntu osusu. Ngithi baba isisheshe eqedimbu. Uthawubile ngithi baba ibile ngofeyisi. Uthi ngithi baba ikhupha ngapha. Uthi cha bahamba uthenge usimente umsonga uthatha usimente uthoko ngobe afuna ukuyibulalisha. Ibe kwasi umqalelo la ngafuna uhosimbanini lapha abantu abantu khona abantu bamama la bemba baphuma umkhothi phathi igama leli igama lomkhothi uthi igama lomkhothi wathi umntana mbekele ngenjami uyonje abasosenze abafuku yibona senze kahle ngifuthu abataba iphathele kahle abataba mina ngizofana ba nigane kahle futhi nigane nithathe la izintombi lezi hayi phela lezi ngosisi bakho la awudosa amachona ngecertificate tena khona ngale nicela khona umuntu uyikhulisa kwelani uqala uma uzoqhamuka ngoba taba menzali nje ngenzani manje mina ngibala ke ntombi iphalapha ngingangaleka ngethuba lami libele mataba ngeke ngaqale ngiphalapha ngiyabuza mfana ngisho wena ucijile lapha nani baba kodwa isikosi nibuka amatete bathu yebushema amatete isikole zempelelezi ngiyabona sidulu lezi uthi ngisukuma ubuka amatete bathu awene khona amatete kwenzekani bona ngithi hayi batabanga ngiyabonga sengwalapha kanti mina sengwalapha eGoli kanti ngempela cha ngiyabonga batabanga kakhulu engithenga kuso likhuluma la unguni umhlanda kakhulu batabami asinamathele lento yakhulunywa la lezo bafowethu la akakupheke mawuhlupheke buza ukuthi sokutshela ukuthi yini yakuhlupheke yakuso ngithe awukupheke uma isizwe la ekhaya mfana wami izinto zayise mothimoni kodimoni ibombe moluthi ungahlupheki ufana nonyazi uyabona imoto ezingana nonyazi khombisa wena ukuthi thengana imoto bafana bafana imoto nje ayino-bicycle ukuthi thuthuka nani bomama ninamoto athuthuthi yini njalo akuniyeke bataba sengiyashela osesenosile Osmos Pomangwere 69
Inkosi asebuhleni. Ngisuka nami nokuyibongela ukumenya enkonzweni yesikhumbuzo senkosi umkhulu unyanga yezulu. Sengithi nami angisukume ngingajampwa igame njengoba beseshilo lapha ngaphezulu. Ngoba inyanga yezulu singiyibonile inyanga yezulu. Inkosi inyanga yezulu ngiyibonile. Noma bese abantwana sikhule ekhaya. Kodwa inyanga yezulu ngiyayikhumbula nje kahle. Futhi ngiyayikhumbula nemisebenzi eminingi yenzile inkosi inyanga yezulu ekhaya kubazali bami. Ngiyakhumbula nje kuningi engikukhumbulayo okwenziwe inyanga yezulu ekhaya. Noma bese abantwana kodwa khumbula nje sisahlala efolweni ngale eMbumbulu. Kwakuthi mayifika inyanga yezulu ethempelini empumelelweni efolweni umfundisi uMaphumulo wayesawumshumayeli ngaleso sikhathi sisabancane. Ethi mayifika inkosi silethele umhlangano empumelelweni sasike uma ahambe ayokwakha idokodo khona ethempelini bese njalo noma sesiye esikoleni sibuya sisukele khona emhlanganweni. Kwakuthi masibuya ntambama bese siyabizwa samashesha ngena sihambe siyothelela umkhulu inyanga yezulu amanzi ogeza zonke izinsuku. Masibuya ngasithola leso sibusiso bantwana benkosi
ingakho ngithi angisukume nami ngikubonge lokho ngoba ngakubona nami ngoba sasisima sesiwathela amanzi singene ngaphakathi endlini yokugeza la kuzongena khona uNkulunkulu ageze sihambe sekuyithi sodwa esasimthelela amanzi siyingane kuphela bese sekwanele bese eseyangena inkosazana izosicela ukuthi hayi uthi baba uyabonga inkosini lisisi sithi amen bese siyahamba kodwa kuningi nokunye mangabe sengikhumbula uNkulunkulu akwenzile ekhaya ngoba kunosisi wami omdala ngaleso sikhathi wayefunda emabangeni aphansi noma wayefunda standard 5 ngaleso sikhathi kwathi ngelinye ilanga kade ephuma esikoleni wasesefike ekhulumula uniform yakhe wayiwasha namasokisi ekhaya kwakunothango nje kuhlukanisile imizi la makusuke kuhlukanise umuzi ubaba wayetshale imbali zizinto ezikhatha nje kahle zibe uthango olungafikelela eswini kumuntu omdala amayemile ngoba thina siyingane sasibafishana ayinqume nje kahle ihlahla zakho baba kuclean ekhaya kubiyelwe ngamatshe bese mangabe sebebuya bewasha laba abadala bese bevele benika phezulu kwalo loluthango oluyimbali shuthi ngelinye ilanga usisi wami bese eyabuya naye awasha uniform yakhe ayineke ngasesayidini la kwamakhelwane omunye ongenhla ngiyasaba ukusho isibongo sakhe lo baba ngoba wayephuma ngale emaXhoseni ngako Eastern Cape ngiyasaba kodwa ukusho isibongo sakhe kwamhlanje bakhona bangakubo uthe mayinekile ngalelo langa usisi wami usisingami manje sefuna ukuyithatha izinto zakhe sefuna uayina thola ukuthi sekuyuniform yodwa amasokisi awasekho afune lamasokisi afune phansi kwezihlahla afune yonke indawo kusho ukuthi ngapha kumakhelwane ongenhla sasaba ukuthi singahamba siyocela khona ukubuza ukuthi ababonanga yini ngoba lo baba wakamakhelwane wayeganyile kakhulu wayemhlupha kakhulu baba angazi wayeenzani ngoba ngizosho nje ngoba inkosi inyanga yezulu yayingakufihli mangabe umuntu othakathayo yayisho ithi umthakathi lo nangapela yesho futhi kwagcina esekushilo lokho baba inyanga yezulu ukuthi lo baba futhi uyamthakatha hayi afuna amasokisi sangayi kuyobuza la kwamakhelwane sahlala nje afunwa kwaze kwalala kwasangakusasa alahleka nje lamasokisi wacaca ukuthi awekho hayi shuthi einsukwini bese evele uyagula usisi wami lo omnikazi wamasokisi agule aphathwe umlenze umphathe aze angayi nje esikoleni baba aqale amhambise kodokotela azama baba amhambise uzobe kuhlaza umlenze ukuze kuphinde kuhlabeke nalowo munye amhambise kodokotela baba kucaca ukuthi hayi akasindi uze ayeke ngisho isikole ahlale phansi batshela ukuthi shuthi ingane iyagula angabisaya esikoleni bese kufika ngelinye ilanga kubaba ukuthi hayi ngihambe ngiyoyibika lengane enyangeni yezulu enkosini nangapela hamba baba afike inyanga yezulu bese vele iyasho nje ukuthi uthakathiwe lo mntwana kodwa uyoyibonakelela yena ngombala okwenzile lokho ikhipha amafutha namanzi ithi hamba umthobe umntwana wakho ntshangasi uzophila umntwana wakho hamba umthobe ngamanzi umgqobela amafutha zonke insuku ekuseni emintambama nangapela afika ubaba anikuma bakwenze lokho hayi kuye ngokuya ibohle imlenze ngoba yayisihlaza qoyisi imkhulu ivukele omunye umlenze wakhe nje namanje uyabonakala unesipata uyabonakala ukuthi uke wagula uthe ensukwini kuphelanga nezinyanga ezintathu lo baba wakwamakhelwane ongenhla wase uyanyamalala wangabe sabonakala angabe sabonakala noma ebuye emsebenzini ngoba uyabonakala zonke izinsuku uma efike ephuma emsebenzini sisuke sikhona nje emgwaqeni sidlala siyingane simbone kuthe kubonakala ngelinye ilanga wabonakala sehamba nge-wheelchair lo baba wanqanyulwa umlenze wokuqala wahamba nge-wheelchair lokho efihla kodwa kubonakala nje ngoba phela omakhelwane ngiyayikho into ongayifihlele omakhelwane bakho ngisho ngabe ethi uphuma ngomnyama ukhona ozobona asho hayi lo baba aqala anqunywe umlenze wokuqala unqunywe emlenzeni phansi emlenzeni uphinde futhi unqunywe wesibili umlenze kulo baba hayi kuthe emva kwesikhathi kubele shuthi odokotela le infection lena ayihambanga nalemlenze yanqunywa yasala emathanjeni kuyena
kwase kuzonqunywa emathangeni. Uthe bonala lo baba eseyihambela nje eseyisingehla kuphela. Wangabe safihla manje ngoba emva kwalokho ubesehamba ngayo le wheelchair espina emgwaqeni zonke ingane zimbuka zimhleka eseyihlaya sebonwa yibo bonke abantu. Lento wayefuna yenzeke lapha emntaneni wasekhaya. Lo baba lo washona nje eseneyingalo kuphela ngasekho konke lokho ngezansi ngendlela owayenza ngayo futhi wayefuna ukubona lokho kwenzeka ekhaya kithi ngoba ngendlela owayehlupha ngayo baba futhi uNkulunkulu wabona ukuthi lo muntu lona lezi zinto azenzayo ezinze emntaneni ngoba engakwazi ukuyiphindiselela ithi ngenze kanje. uNkulunkulu wamenza kanjalo lo baba washona esengasenayo imilenze. Kuthe eminyakeni emibili emithathu uma wase esehlangana intaba kwakusenhlangakazi. Wahlangana nomama wakwakhe entabeni enhlangakazi ehla kuyisonto futhi wayekade yonikela. Uthi uma ngathuka kakhulu ngathi hawu Mrs Bani ufunani ubekwa yini lana? Uthi wathi lo mama wambona ukuthi udangele waba namahloni nanokusho ukuthi kwenzakaleni ngoba shuthi uNkulunkulu la wahamba khona umyeni wakhe wafika wambuza wamtshela ukuthi akaphinde mhlawumbe ayoqinisela asazi ukuthi uma akakhulumanga naye wamshalazela nje kodwa ngendlela owathuka ngayo wayengalindele ukuthi uzohlangana naye. Yilo msebenzi eminingi omunye kweminingi eyenzile inyanga ezulu ekhaya siyabantwana sikhula noma ngabe besabantwana kodwa kukhona engikukhumbulayo kuningi engikukhumbulayo uNkulunkulu asenzele khona nathi ekhaya kaNtshangase. Inkosi bisiseni izwi. Amen.